Ассаламу алейкум. Бүгүнкү видеодо Ашканадагы буюмдардын англисче которулушун карап кетебиз. Чынында билбейм, канчалык күнүмдүк жашооңордо алардын аттарын билбегендик чоң көйгөй жаратабы же жокпу. Бирок баары бир билип койгон ашыкча болбойт. Кана эмесе аларды англисче кантип айтабыз? Карап көрөлү. Эгерде сиз англис тилин жакшыраак түшүнүп, көп убакыт коротпой үйрөнгүңүз келсе, анда бул номер аркылуу кайрылсаңыз болот. Table, stol. This is a kitchen table. This is a kitchen table. Бул ашкана столу. We eat dinner at the table. We eat dinner at the table. Биз дасторкондон кечки тамак жейбиз. Chair, отургуч. There are 4 chairs around the table. Столдун айланасында 4 отургуч бар. Take that chair already. Булай тетиги стулду албайсыңбы? Take that chair already. Булай тетиги стулду албайсыңбы? Plate, табак. Can you pass me a plate? Мага табак берип койчу. Can you pass me the plate? This plate is very oily. Бул табак жаман май экен. This plate is very oily. Cup, кружка. Кыргызча чөйчөк деп коюшат экен го. I drink tea from a cup. Мен чөйчөктөн чай ичем. I drink tea from a cup. This is my favorite cup. Бул менин сүйүктүү кружкам. This is my favorite cup. Glass, стакан. Pour some water into the glass. Стаканга бир аз суудан куйчу. Pour some water into the glass. I need a glass for juice. Мага суу ичкенге стакан керек. I need a glass for juice. Spoon, кашык. Please give me a spoon. Мага кашык берчи. Please give me a spoon. I don't eat soup with a spoon. Мен шорпону кашык менен ичпейм. I don't eat soup with a spoon. Fork, вилка. He's eating бешбармак with a fork. Ал бешбармакты вилка менен жеп жатат. He's eating бешбармак with a fork. I need a fork. Мага вилка керек. I need a fork. Knife, бычак. Knife эмес, knife. Be careful with the knife. Бычак менен ойлой. Be careful with the knife. Where is the knife? I need to cut the bread. Кана бычак барбы? Нанды кесейин. Where is the knife? I need to cut the bread. Pot, казан. She's making жарма in a pot. Ал казанга жарма жасап жатат. She's making жарма in a pot. This pot is too big. Бул казан өтө эле чоң. This pot is too big.